Zdravo svima, ja sam Filip i danas vam predstavljam jednu novu vrstu proizvoda koju obrađujemo na ovom kanalu, a to su mikrofoni. Na testu je jedan od trenutno najtraženijih mikrofona koji se može pohvaliti cenom od oko $35. U pitanju je proizvod kompanije Fine, a oznaka modela Ampligame A6V koji je na recenziju poslala istoimena kompanija. Pa hajde da vidimo o čemu se ovdje radi. Pakovanje u kojem se sam mikrofon isporučuje je veoma jednostavno i na njemu možete pročitati najosnovnije karakteristike i informacije o samom proizvodu. Pored dobro upakovanog mikrofona, koji dolazi zajedno sa antivibracionim nosačem i pop filterom, u kutiji se nalaze i metalni stalak, kao i odvojiv USB Type-C na Type-A kabel. Što se tiče samog mikrofona, Fine Ampligame A6V je kondenzatorski mikrofon koji se povezuje putem USB konekcije i kao takav namenjen je prvenstveno za gaming i streaming, ali se uz par ograničenja može koristiti i u poluprofesionalnoj studijskoj varijanti. Mikrofon je izrađen od kvalitetne plastike u kombinaciji sa metalnom maskom, čiji je zadatak da prekriva dijafragmu kao i unutrašnjost samog mikrofona. Mali stativ koji dolazi u pakovanju je dosta teži od samog mikrofona, što doprinosi njegovoj stabilnosti prilikom snimanja. Pop filter je također dobro kvaliteta i lako se može postaviti ili demontirati na sam shock mount, što je svakako dodatan plus. Sa gornje strane nalazi se kapacitivni tap to mute taster koji jednim klikom omogućava mutiranje ulaznog signala i gašenje RGB rasvete, dok je na dnu mikrofona smešten potencijometar za podešavanje osjetljivosti samog mikrofona. Tu se nalazi i standardni navoj od 5,8 inča za montiranje samog mikrofona na stativ ili boom arm ukoliko se opredelite za kupovinu A6T modela koji fabrički dolazi sa tim nosačem. Na poleđini mikrofona pozicioniran je USB Type-C konektor za povezivanje sa računarom, što mu omogućava kompatibilnost sa PC i Mac računarima kao i sa PlayStation 5 konzolama. Instalacija drivera nije potrebna ni na jednoj od pomenutih platformi, s obzirom da je isti spreman za rad odmah po povezivanju. Mikrofon na sebi ne posjeduje izlaz za slušalice, što je ujedno i jedna od mana ovog proizvoda, jer ne postoji mogućnost hardverskog audio monitoringa. Prilikom testiranja samog mikrofona na MacBooku nisam imao nikakav problem sa latencijom, to jest sa kašnjenjem samog zvuka u slušalicama, što je na Windowsu bio slučaj. Ipak, ovaj problem se može vrlo lako rešiti softverskim putem, korištenjem ASIO for All drivera ili Voice Meter softvera, koji bi uz znatno manje latencije omogućio solidan monitoring zvuka. Sada prelazimo na ključnu stvar svakog mikrofona, a to je naravno kvalitet zvuka. Fine Ampligame A6V se u skoro svakom scenariju snimanja pokazao gotovo savršeno, a kako je u pitanju unidirekcioni mikrofon, isti je u stanju da prikuplja zvuk samo sa jedne strane kapsule. To sa sobom donosi jednu jako bitnu stvar, a u pitanju je skoro potpuna eliminacija ambijentalne buke i samim tim daleko čistiji i jasniji audio zapis, bez ikakvog neprijatnog šuma ili sličnih smetnji. Jul 1969. godine. Državna laboratorija Hawkins, Indijana. Vozio je blistavi crni automobil ravnim putem u Indijani. Usporio je kad je stigao do žičane kapije na kojoj je bio zakačen znak sa natpisom ograničen pristup. Dežurni stražar je bacio samo jedan brz pogled na prozor, provjerio je oznake na tablicama pa mu mahnuo da prođe. I za kraj, da rezimiramo. Nakon skoro 2 nedelje testiranja mikrofona, mogu reći da je Fine Ampligame A6V jedan od najboljih mikrofona koji sam do sad imao priliku da isprobam u ovom cenovnom rangu.
Za svoju cenu od svega $35, teško da možete pronaći mikrofon koji bolje izgleda, a i zvuči. Svi bismo voljeli da imamo profesionalne studijske mikrofone, ali ako u obzir uzmemo njihovu visoku cenu, zatim i cenu dovoljno dobrog audio interfejsa, ovaj mikrofon u svakoj varijanti predstavlja odličnu kupovinu. Međutim, ukoliko bi se htjeli da se bavite snimanjem vokala ili streamovanjem na YouTube-u, Fine Ampligem A6V nije savršeno rješenje zbog već navedenih problema sa monitoringom na PC računaru. Ovaj proizvod možete kupiti sa zvaničnog sajta kompanije Fine, a ukoliko prilikom checkouta iskoristite promotivni kod FineMic10, dobijate dodatni popust od 10% na kupovinu ovog modela mikrofona. Link se nalazi u opisu ovog videa. To bi bilo sve što se tiče ove recenzije. Ako se i vama dopala, like, share, subscribe, a mi se vidimo u jednom od narednih klipova, recenzija ili tutoriala. Do tada, veliki pozdrav i svako dobro!